Ne čujem dobro, ali želim da vam odgovorim na ovo što tražite. Uskoro će biti objavljena sva imena. I želim da vam kažem da će oni koji su se poslužili ljudima da manipulišu radi ostvarenja političkih ciljeva protiv Jugoslavije biti kažnjeni i biti uhapšeni. Te 1989. kada je Milošević odašiljao svoje zle namjere, a gotovo čitav politički vrh ondašnje Jugoslavije to šutke promatrao, Mirjana Radišković živjela je mirno sa svojim suprugom i kćeri u zagrebačkom prigradskom naselju Resnik. Ja sam radila u studentskom centru za studente u kuhinji, prehrani. Bila sam predradnik. Ovo što vidite dole u magli, to je Sarajevo. Ili da se Soltar. A ovo što čujete, to su džamije, crkve, katedrale. Sad je podne u Sarajevu. Ovo je jedno od rijetkih mjesta na zemaljskoj kugli gdje možete ovo sve skupa čuti u isto vrijeme i da zvuči ovako lijepo. Bilo bi šteta da to jednog dana stane. Tih je godina u Sarajevu sretno živio i uspješno poslovao privatni trgovac Žika Čuković. Imao svoju trgovinu, prodavnicu, privatno. Dobro ste živjeli? Bolje nije moglo. U Biovčinom selu u okolici Knina s roditeljima živio je Velibor Popović. Tada je imao 16 godina i pohađao srednju školu u Kninu. Što mi je trebalo, to sam imao, nisam osjećao ništa da mi fali u životu. Jelena Milosavljević s roditeljima i braćom živjela je u mjestu Lipljan na Kosovu. Te 89. njezin mlađi brat Tihomir slavio je prvi rođendan. Mesto samo kao mesto je imalo pola Albanaca, pola Srba, znači uvijek je bila neka mešavina. Snežana i Dušan Vuković iz Kraljeva, te su se godine, kao i mnogih ranije, sa svoje dvoje djece spremali na ljetovanje u Makarsku. Svima njima život će upropastiti Slobodan Milošević i njegova politika. Mnogi Srbi van Srbije osjetili su strah i nesigurnost. Mirjana Radišković odlazi iz Zagreba. I onda smo napustili 92. i došli smo ovdje. I bili smo podstanari. Tamo smo prodali, ali za nikakve pare. Mislim, to je bilo, eto, samo da ne ostavimo to pa da odemo. U mene je muž bio dobio otkaz. Ja sam radila, ja sam sama dala otkaz. I tako da nismo mogli da živimo i otišli smo jednostavno. Mislim, nije nas niko proganjao, da se zna, bez obzira na sve. Sarajevski Srbin Žika Čuković bježi iz Sarajeva. Mislim, niko me nije tjerao, ali sam jednostavno otišao. Da me nisu htjeli u vojsku, ostao. A pošto smo htjeli u vojsku, nisi htio u vojsku, onda sam pobjegao za Njemačku i iz Njemačke sam došao ovdje. U ljeto 95. s Olujom, u koloni dugoj 8 dana, s tisućama Srba, Velibor Popović napušta rodni kraj. Dolazi u Srbiju, zemlju u koju su mnogi od njih tada prvi put zakoračili. Kad sam izbjegao odmah poslije 3 mjeseca mi je otac umra, tako da još teže je bilo, ja sam imao tad, rekao sam 20 godina. A mama je sa mnom i to, ali svima je bilo teško. U mom okruženju moje porodice neko je bio kasnije izišao, neko je bio zarobljen, neko je u komšiluku ostao, pa se ne zna za njega i tako. 4 godine kasnije, 1999. nakon NATO-vog bombardiranja Srbije i Kosova, izbjeglički status dobit će i mlađi dio obitelji Milosavljević. Napuštaju Lipljan, napuštaju Kosovo. Pa roditelji su ostali iz razloga što ih je jako puno vezivao posao. Znači oni su lekari po struci, to jest mama je pedijatar, a tata je protetičar, zubni. I rade u domu zdravlja u Lipljanu i mama kao jedini pedijatar u tom okrugu, u tom delu, je nekako smatrala za obavezu da treba da ostane da pomogne ljudima koji su dole ostali. Ja sam imao 10 godina kada sam se iselio sa Kosova, tako da imao sam par prijatelja Albanaca, ali naravno nisam s njima ostao u kontaktu i to je sve bilo, znači baš sam bio mlad kada sam otišao, tako da nisam imao neke posebne prijatelje. Ali nije se Milošević poigrao samo sa Srbima izvan Srbije. Snežana i Dušan Vuković svog su sina Aleksandra u proljeće 1999. poslali na redovno odsluženje vojnog roka u Niš. 3 dana kasnije, bez ikakve obuke, odveden je na Kosovo.
Zašto? Svi viču trebalo braniti domovinu. Koju domovinu? Domovina se brani ljubav i srećom i fudbalom i sportom, a ovo ratom ne. Ja sam uvijek bio protiv rata. Bez obzira gdje, da li u Srbiji, da li u Hrvatskoj, da li u Bosni, da li u Sloveniji, ja nisam za to. Prolazi mi kroz glavu taj trenutak kada me obaveštavaju o tome. Za mene je sve srušeno. To je kao iz neba da vas nešto udari. To je nešto neopisivo. To samo ko doživi tako nešto, on može da zna kako sam se ja osjećala. 19-godišnji Aleksandar ubijen je s 2 hica onoga istog dana kada je stigao na Kosovo. Niti se junački borio, niti junački poginuo. Dozvolite da vam uručim ovo posmrtno priznanje. Uručenje gospodina Miloševića neću da primim ni mrtav, ni živ. Vratite mu, druže pukovniče, i zahvalite mu se, neka on uruči diplomu svome sinu, svojoj ćerki, svojoj Onemiri, neka se oni diče jer su oni odbranili domovinu, a moj sin nije. Ali odlikovanje je odlučio primiti Aleksandrov djed, Dušanov otac, simpatizer Miloševićeve politike. On je primio odlikovanje za hrabrost kao vojnik. Njegov otac nije hteo da primi to odlikovanje. Komanda njegove jedinice je tražila da neko primi to odlikovanje i pitali su me da li prihvatam. Kako da ne? To je za mene čast i ponos da ja primim to odlikovanje. Ovaj je čin pogodio Dušana. Ukrao je ocu odlikovanje i javno ga uništio. To je ovaj orden sramni, koji nisam teo da prihvatim prošle godine i vratio sam ga generalštabu Vojske Jugoslavije, a oni su ga dodelili mom ocu. Zato svima u Evropi i svetu kažem da je ovo odlikovanje za mir, ja bi ga uzeo. Pošto je za rat, ja neću rat, hoću mir za svu decu u Evropi i sveta. Dušan nije oprostio ocu što je orden primio. Otac Dušanu nije oprostio što je orden uništio. Sin moj, on više za mene predstavlja. On iz moje izbrisan, za navik do moje smrti. Dušanov otac umro je prije mjesec dana. Nikada se nisu pomirili. Kraljevo je platilo visoku cijenu Miloševićeve politike. Dok je njegov sin Marko švercao cigarete i gradio Bambilend, kraljevačka mladost punila je groblje. Ironično ga prozvaše Bambileš. Ako je hladno, nema veze, -15, nije bitno. Ja odlazim na groblje. Znači, i kad sedneš i razmišljaš, pa svoditi se život, posao, kuća, groblje. Eto, to je to. Obitelj Vuković pogodila je još jedna tragedija. I Dušan i Snežana ostali su bez posla. Ne primamo platu, nismo primili od aprila mjeseca. Sad će još, evo, godinu dana, a od novembra mjeseca ne radi. Nismo imali ni vode, ni struje u firmi, isključeno sve to, nažalost. U Srbiji se ne protestira samo zbog Kosova. Gubitak posla ovdje je svakodnevica. Kraljevo je sa svoja 3 velika poduzeća donedavno zapošljavalo 20.000 ljudi. Ovih su dana na ulici.